जुजुलपा नमस्ते भिसुथा नेपाल भाषा समाचार जुना वया चुना जी महर्जन सरिश्मा जी बेजना महर्जन थौ नेपाल सम्बत 1140 गुलागा एकादशी शनिबार दिन अले 2077 श्रावण 31 गते अतः 2020 अगस्त 15 तारिख विवाद समाधान नीति नेकपा कार्यदल निस्वन सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पार्टी या आन्तरिक विवाद समाधान या खाका डेकेट खुमडुज या कार्यदल निसुङ्गुडु शुक्रबार प्रधानमन्त्री लिसे नायक केपी शर्मा ओली व मेमा नायक सुकमल दाहाल प्रचण्ड दठुई जुगु सलह स कार्यदल निस्वनेगु सहमति जुगु ख नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल संयोजक निसुङ्गु कार्यदलले भीम रावल शंकर पोखरेल जनार्दन शर्मा पम्फा भुसाल व सुरेन्द्र पाण्डे दुज जुगुडु ओली प्रचण्ड व माधव नेपाल पुचय निम दुठ्यागु कार्यदलले त छु ई सीमा कोछुगु मडु तर कार्यदल गुलिफु उले याक्न पार्टी दुने या समस्या समाधान नीति एकीकृत सुझाव बिगु महासचिव विष्णु पौडेल थागुडु कार्यदल पार्टी बोलंगु समस्या समाधान या सम्बन्धी छु विषयसँग गु कथा सहमति यागु तका लिखित रूपमा निमनाय पिन्ता लिखित सुझाव पेश यई उगु आधारे निमनाय पिन्स सहमति या प्रस्ताव सचिवालय स पेश यई वठुङका जक स्थगित स्थायी कमिटी बैठक सुचारु जुगु नेकपा स्रोत जानकारी बिगुडु कार्यदल संयोजक व नेकपा महासचिव पौडेल पार्टी खनेडुगु फुक्क समस्या याता सकारात्मक रूपमा समाधान यासे पार्टी याता कताबद्ध दिकेता निमनाय पि सहमत जुगु धागुडु पौडेल धागुडु जिपि नुगु कथा एकताबद्ध जुइगुजुई नेकपा स्रोत कथा कार्यदल ए प्रधानमन्त्री या राजीनामा लिसे या विशेषण सहल जुई एसा केपी ओली पार्टी नाय व प्रधानमन्त्री बाहेक विशेष सहमति यागु प्रस्ताव मेमा नाय प्रचण्ड न्हने तया वया छुगुडु बिबार जुगु पेटबार न ओली वहे प्रस्ताव यागु ख चैत्रे महाधिवेशन यागु सहमति याहे आधारित सरकार व पार्टी सञ्चालन यागु मन्त्री परिषद पुनर्गठन मुख्यमन्त्री पि हिलाबुला टक याफैको ओलिया प्रस्ताव टु नोको बामदेव गौतम न 13 साउने उजोगुहे प्रस्ताव न्हने हगु ख कार्यदलले डुपी मध्ये महासचिव पौडेल व नेता पि शंकर पोखरेल व जनार्दन शर्मा ओली व प्रचण्ड दठुए ठोसिब्यान ह्या उजोगुहे सहमति याकेटा कुटा यागु ख वो कथा मंगसिरे महाधिवेशन यागु प्रस्ताव सचिवालय बैठके तया नेता पि राष्ट्रपति नाप्लायत शीतल निवास सिंगुगु ख तर ओली जनता या बहुदलीय जनवाद जब ज मानिया मागु शर्त टेढुङका प्रचण्ड सहमत मजुगु ख श्रोत्या कथा आनो वैचारिक राजनीतिक विशेषण निमनाय पिन्दथ्वे सहल जुगु मदुनी सहमति या सूत्र पिकाट ओली व प्रचण्ड सहल व्यस्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी या विवाद समाधान याटा पार्टी या निमनाय पि केपी शर्मा ओली व पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दठुई बालुवाटारे सहल न्याना चुङ्गुडु निम नेता पि दठुई आ बालुवाटारे सहमति या सूत्र तयार याटा सहल स केन्द्रीय जुया चोङ्गु सिडुगुडु सोमबार दुने सहमति पिकाएगु सार्वजनिक अभिव्यक्ति ब्यूमा प्रधानमन्त्री ओली बिहिबार प्रचण्ड लिसे पेगो सहल व्याकुगु ख उहाँ प्रचण्ड लिसे सहमति या बटमा बारे सहल यागु ख वहे जले फुकसिता मान्य जुइगु सहमति या सूत्र तयार यागु धागु ख शुक्रबार सहमति या सूत्र पिकाएटा गम्भीर सहल न्याकुगु ख ओली नायब प्रधानमन्त्री निगुली पद मटोटेगु तर मन्त्रीमण्डल व मुख्यमन्त्री पद या पुनर्गठन यागु प्रस्ताव तया वया चंगुडु वहाँ ओली महाधिवेशन या प्रस्ताव न टगुडु प्रचण्ड लिसे वया पक्षधर पि धासा सम व्यक्ति छगु पद या पक्षेडु शुक्रबार न्यासो वो गुइपेमा कोरोना संक्रमित थप नेपालले कोरोना भाइरस या ल्याखे शुक्रबार न्यासो वो गुइपेमे सिके संक्रमित थप जुगुदो ठोलिसे नेपालले मुख संक्रमित ल्या नि न्यादो न्यासो वो नियत छम ठेंगो स्वास्थ्य व जनसंख्या मन्त्रालय प्रवक्ता डाक्टर जगेश्वर गौतम संक्रमित ल्या बारे जानकारी बिगुदो विगत तक 17,077 जना संक्रमण मुक्त जुगु दोसा मिगजक निसा व पीमा संक्रमण मुक्त जुगु डाक्टर गौतम जानकारी बिगुदो शुक्रबार ये चे सोम येले सुइम व खोपे खुम कोरोना संक्रमित थप जुगुदो
किपू नगर हाकन बन्द किपुली तीज पर्व न बन्द हाकन कोरोना भाइरस संक्रमण उपया वोगु हुने किपू नगर दुने व्यापारिक व्यवसाय बन्द याको दो बिहिबार किपू नगरपालिका या पदाधिकारी जनप्रतिनिधिले से प्रहरी पिमुना प्रत्येक वडाय डोगो रेस्टुरेन्ट चापस डढङ्गु किराना पस इत्यादि थासे वना अनुगमन याना बन्द याको गुख किपू नगर या 10 वडा व 2 वडा चोंगु ट्याङ्ला फाट लगाए लिसे किर्तिपुर अस्पताल कोरोना भाइरस पोजिटिभ या मनोट लुयावे ढुङ्का थटे व्यवसाय लागत बन्द याको गुख कोरोना भाइरस या संक्रमण पनि गु नीति केन्द्रीय सरकार स्थानीय सरकार या त भाला बी ढुङ्का स्थानीय सरकार संक्रमण रोकथाम या नीति सक्रिय पला लोङ्गुख अथे किपू नगरपालिका वडा ल्या चारेन कोरोना संक्रमण उपया वोगोले किपू या 4 वडा न चापस लिसे रेस्टुरेन्ट लिसे या पस त मिग बन्द याको गोदोसा उगु बन्द नेनु या नीति याकेगु निर्णय न स्थानीय सरकार यागु दो अथे किपू नगर दुने किराना पस त सुथे छिता ई तक वहिने पेता ई निसे चाकेगु निर्णय याना भौतिक दूरी कायम याए मागो सुरक्षा या विधि छला सञ्चालन याएगु लिसे तीज पर्व लिक्क वोगो अवस्था मिसापिन्त ठुगु इले सामूहिक हुलमूल बेलायाना प्याखौ हुलेगु व भुइ नेगु ज्याजो मयात व मया केतन किपू नगर दुने या 1 निसे 10 वडा सकल वडावासी पिन्त इनाप्यागु दो थोहे झोले शुक्रबार किपू या वडा ल्या 2, 4 व 6 या छुछु लागा सील यागो जानकारी किपू या अभियन्ता केशव महर्जन जानकारी ब्यादिको दो वेक या कथा उगो लागा रेस्टुरेन्ट त वडा ज्याकुठी व प्रहरी प्रशासन या गुहाली बन्द याको गोदोसा चोभा या आदिना तेग परिसरेन शुक्रबार निसे बन्द यागो दो ये जिल्ला प्रशासन कार्यालय या उजौं कथा टुगसिया ये या जात्रा कोडल ये जिल्ला प्रशासन कार्यालय या प्रमुख जनक राज दाहाल छगु वक्तव्य पिटबिसे भाद्र 15 गते जात्रा पर्व निसे सभा गोष्ठी निसे तिथि बन्द याटा उजौं बिगुडो ठटे बिदबाजीको सकटा ज्या मयाटा उजौं बिमो ठुगसिया ये जात्रा मजुगो खने दुगुडो कोरोना भाइरस या हुने ये जिल्ला प्रशासन कार्यालय या प्रमुख जनक राज दाहाल छगु वक्तव्य पिटबिसे भाद्र 15 गते जात्रा पर्व निसे सभा गोष्ठी निसे तिथि बन्द याटा उजौं बिगु ख उगु उजा कथा ये जात्रा न्याके मजिगु स्थिति लागुडु ठुगुसी ये या नपांगु नि यसी भाद्र 14 गते लागुडु यसी थनेगु ये या च्यानु टक्क सोलिंक यामागु जात्रा जुगुली ठोदि जात्रा मजिगु खने दुगुडु तर इन्द्र जात्रा व्यवस्थापन समिति ठुगुसी ये जात्रा या टकया आधिकारिक रूपमा छु थागु मदुनी टक्क दोलखा लकडाउन कोरोना भाइरस संक्रमित ल्या निया नीति उपजुजु वनेमो दोलखा जिल्ला पदौ 6 गते टक्क या नीति लकडाउन घोषणा यागुडु मिग बहनी जिल्ला संकट व्यवस्थापन समिति या बैठक दोलखा बन्दाबन्दी यागु निर्णय यागु ख जिल्ला या छुछु स्थानीय तहले कोभिड-19 संक्रमित जुगु व जिल्ला संक्रमण मन्याकेगु व नियन्त्रण याटा प्रभावकारी देखेगु नीति जिल्ला नेंक लकडाउन यागु निर्णय जुगु प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त शर्मा कनादिगु दो सुटे 6 बजे निसे पदौ 6 गते बहनी 12 बजे तक अत्यावश्यक ज्या बाहेक छेन पिहा मवेत उजौं बिगुडो लिखुटामा कोसी गाउँपालिका या नायो खड्का गिरफ्तार रामेछाप या लिखुटामा कोसी गाउँपालिका नायो गोविन्द खड्का या प्रहरी गिरफ्तार यागुदो अपहरण व शारीरिक बन्धक सम्बन्धी कसुर यागुदो पनि खड्का या प्रहरी गिरफ्तार यागु ख रामेछाप प्रहरी प्रमुख एसपी बसन्त पाठक खड्का या नियन्त्रण कयागु पुष्टि यागुदो मोढागुदो उपभोक्ता समिति या दर्पण खिसिङ या बन्धक देका चेके सही याए ब्युगो थासे खड्का विरुद्ध उजुरी लागु ख खड्का तत्कालीन एमाले पाखे निर्वाचित नायक आ खड्का या नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निलम्बन यागुदो कोरोना विरुद्ध या रूसी खोप या आशंका आधारहीन रूस डेकुगो कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्ध या खोपे सुरक्षा या तकया अन्तर्राष्ट्रिय रूपे चिन्ता पुङ्केगु ज्या चोङ्गो दोसा रूस थासा थजागु चिन्ता आधारहीन थागु दो रूस मंगलबार थगु दे या नियामक निकाय कोरोना भाइरस विरुद्ध रूसे हे विकसित यागो छगु खोप या स्वीकृत बिगु ख थागु दो थो खोप नीला सेवा हो इजक मनुते त परीक्षण यागु दो विगतेस रूस ठुली याकन खोप देकेगु धयागु खे हे शंका पुङ्का चोङ्गु दो जर्मनी फ्रान्स स्पेन व अमेरिका थेजागु खोप या त
कया सतर्क जुइत थागुदो थजागु चिन्ता पुंका हेवन रुसिया स्वास्थ्य मन्त्री मिखाइल मुरासको रुसी समाचार एजेन्सी इन्टरफ्याक्स लिसे खन हासे थाया दिगुदो विदेशी पासापी रुस वासा या प्रतिस्पर्धा न्यनी मुनिकी जुइको फाइदा या बारे जानकार जुल थेजो उकि इमिसा थजागु खन हाना चुंगुदो गुगु बिल्कुल आधारहीन ख वेकल खोप्याक नहे उपलब्ध जुइगु व वेगु निवा दुनि हे खोप्या नापांगु उत्पादन वेगु व थोदकलिन नापांगु चिकित्सक तेत हे बिगु खन थादिगु दो रुसी अधिकारी तेस वेगु अक्टोबर निसे तडंगु ल्याख मनुतेत खोप बिगु सुरु याएगु योजना दुगु खन थादिगु दो रुस राष्ट्रपति व्लादिमिर मंगलबा खोप विकसित यानागु घोषणा याना दिगु ख थो खोप प्रभावकारी जुइ व ठुकी प्रतिरोध क्षमता न बालैगु दाबी वेकल याना दिगु दो वेकल थ म्या या त हे ठो खोपे परीक्षण यानाको जानकारी न वेकल ब्यादिगु दो थौया नेपाल भाषा समाचार थन्हे कोचागुदु आकन पिण्ड छुन सल्लाह सुझाव छता बियादी मासा जिमिट स्वापु तयारी छ नाप ठो भिडियो लाइक याना जिमिको ठो च्यानल त सब्स्क्राइब याना अल नोटिफिकेसन अन याना दि थका मन्तुना जना